Электрогенжей татмыш ялінже бұрынаган Владислав Дубинин тыванезіне вуны сыбык таранах тепчене. Шемье евіші жінчен кінегеземдегіларына. Шак сваплы же пұжынычен выл тыван ялін историне кызыкланзақ тишкерне. Электрогенжей Павлы Таврабелюжен Александр Ананьеван ішне малаладысына. Тепленрех Вероника Павлова галазагдардать. Хыжанда бұлін хыйне ұйду барадех. Штаны бір, камы бір, мүнжене бір шағында бұрнат бір. Шагы дузем Владислав Дубинина жамрыклах каныш паман. Татмыш ялі мінле бұшланзагайны бірге атте галаза паргалатчы. Шавахта ачыла ябалана волда астумашчы дедяржин. Игибенде вундваттымы шулда куутырыхри Павлы Таврабелюже Александр Ананьев пурнышран уйрылна. Шуралза юсника дезе бірге кенеге калармай метленне выл. Ял жинчен чылай кызыклы материал жыраза дупна, вун статья жирна. Анчах вазине пір жире бұқса алгереймень. Аслы хире Татьяна Евдокимова ашы бужарны эше чаранзаларма паман. Шавахта пычен евір булна. Вара Владислав Харитонович папыр летырышма бұшлана. Хальхи бұрнаган шамрықсем туса педері бір, бұл шутланы не бұрны жакердет пердезе шаке же бір пигендімір. Ял историне тепчене май юнажа регионзене пірі маршитсе келме түргілне. Сымахма Йошкурал архивенче өліхи ял картыне де тупна. Она Николай Никольский Павло Исчағынашы Василий Никольский ергелене иккен. Хұрушсырлы хыдывне депе хурза урамзене түрлетмесен не вол. Анжақта датмышсем шаксене веге жынман. Адық шөлі еннелі адаланмадыдынна. Татмышсем Степан Разин полхавне де худшынна. Onun отряджезіне шапсаргатны хыщын, күнда патша жарызем келешеде, бұрынды халыға, езір камайды жапышырарға, ебіз бізіне хезірлеме бұшылаш. Пирин шағынды бұрынды халық тұқса тарады. Бұштарына шетенде каяшы. Канарса тебір твада ялды башы, бежақ татмышатлы. Бізен пайдығы күнда татмышлы. Шапла майба пычы ял история шыржыв жайынче мөндля даланныне тепчене. Піреміш віріндеген рен. Первайы херарым шофердан пушлаза, ялда камзем чималдан телевизор тоянны даранчыне хужымлатна. Татмыш күнжулне тулын чутатна гастарзем. Пурныш таппинчен кая юластемень. Кенегене QR-код сембе поянлатна. Шангырдатса, юхаттар живе, тулан зенчень буштарағынза. И bir şak kinegen pujı bur getper. Onun veje şuk. Kinegi halval dokna birin val şirin vişimi şulda dokna. A ener tatmışın jen kamda bulen material şirci bulzasın. Akşagında lardat burada. Tatmış истории малала булама булат. Аваллық сыр малашлық шүктезе ғалден каламан. Ялда водыра яғын йоқ. Чылай вұртынлыға ұшымлатмама келіне. Дубининзен шемгене легех чукмар дезечінне гудырықра. Ажа жүхнехе саманда загелче. Ки тайра водырбилік шул бұрынна, піреміштінче выршінче жабышны тыван хынана жетне. Вола тебе галашнымай, пірі мар чукмар зымаға ұзы күрныче. Калаза барать Таврабелюже. Варамананде шугыш кірзігаре тыван земжінжен. И ішлене жүхнелі қышпризем галашы. Ебір ексімір тыван десе. Айдаға амеле тыван. Вот бара пішла, пресенбек, калашы кірзігайда. Вишнехірне үйду барағаны де білмеш. Камавалы үйду барад, валда білмеш. Вот Шанбек. Чукмар раттынчен тухныскерзем, Китайра жешмар, Норвегия, Америка жыржывезенче де бұрынашы. Шапла майба чукмары статмыш кенеге күнчуды гурна. Таванезіне вуны зыбык таранах тепчене онда автор. Дубининзем, Дубиковсем, Дубинскизем, Дубровскизем, тада Константиновсем пурде чукмарзем иккен. Архифраларан, вот першинна жиран. Сана першин гына кирлі. Вот шивгаран, вот скоро темеже листа деньги, я шавна курма булдаран. И вот четремерян, вот состояние, вот шамыбек, вот тван жин шанбек ширана джухне, вол челенмеле хумганула заман. Амыш енжен езілезен бергеде ғытларақ пілескеліне Владислав Харитоновичын. Тебір каларым күншуды көрна. Теленмеле чонлық шиелі дұхна. Автор Александр Ананьев Таврабелюже беде тыванлы иккен. Пач тыванлы, юнба тыванлы бер. Хурындашлы бұлныне унченде біліне. Анжақта мінле майба дадықлы хура барайман. Шакна халі Владислав Дубинин документ пак шереплетне. Вижесі бұкри тыванезіне пілнебе шырла хаганзем шуғышла тарашы. Ку ехаманныне, она хизеплеменіне білдерет, дед Таврабелюже.
Хали Владислав Харитонович тебір саваплайже күлінне. Тыван жыржыва насловар жіне худшынны татмыштен список не женедет. Документсенже чыла ятпа хужаматчук. Паян хигун вун вишешне тупма дюргильня. Керен архив Министерства обороны ша фамилизем пурде варжыра жапышны. А пирен күнде список сенже жоқ. Шаван бада ана енді тумалах пирен, хал пурнаган сен тумала, вақытты бас болады, кымалды бас болады. А кымале пирен туп мазасын пире шилық болады, шанаты бас болады. Чаваш Енгаларамбали, Вероника Павлова, Дмитрий Макаров.